Uputili smo se u dom za starije Medveščak, gdje je smještena glumica Jadranka Matković. Jadranka nam je ispričala kako joj gluma ipak nije priuštila život koji je očekivala. Rođena u Sarajevu, no zbog želje za ostvarenjem svoje glumačke karijere, se odlučila na dolazak u Zagreb. Odlučila sam doći u Hrvatsku jer u vrijeme kad sam ja završila gimnaziju trebala upisati akademiju. Akademije dramske u Sarajevu bilo nije. Pa kad tu sam diplomirala, tu sam počela raditi, tu sam već vrlo rano ušla u to što se zove Zajednica umjetnika Hrvatske. Dakle, ja sam samu sebe, mogu slobodno reći, osudila da budem samostalna profesija glumac, što ne bi ponovila, da je ponovo ponavlja se situacija, mogla sam u to vrijeme angažman uzeti i u Kerempuhu i u komediji, nego sam, znate, mlad čovjek je lud. Radila sam u teatru ITD gdje su prvenstveno bili slobodnjaci, ali tamo se je radilo od honorara do honorara. I žao mi je stvarno da nije mogla sam sve to obavljati, a imati negdje stalni osobni dohodak, kako to moji kolege i rade. Za vrijeme svoje karijere ostvarila je mnogobrojne uloge u kazalištu, filmovima i serijama. Radila sam 2 filma, recimo, u Sarajevu jednu dramu, sjajnu dramu, ali nije toliko velika uloga da bi ja sebe, ne. U kazalištu nisu velike dramske uloge, ali recimo jako volim jednu predstavu kazalištu ITD koju sam ja sama našla tekst, gdje smo naš 3 žene igrale, zvala se Ručni rad, bila je jedna obična bulevarska komedija, francuska, vrlo podatna, vrlo zanimljiva i puno se i sad radi. Onda jedan austrijski komad sa 2 žene, 2 činovnice. Te vrste, kako bi rekla, nisam bila u nacionalnoj kući, HNK, gdje oni rade velike uloge. Onda sam radila nakon, evo sad isto šteta da je ta emisija skinuta, to je već rat završio. Isto jedna montažerka, radi na televiziji, radila jednu seriju koja se zvala Držte lopova. Prva emisija je bila Zlatko i detektivi. Unutar te priče se dogodilo ubojstvo. Sad Zlatko istražuje ko to napravio. A kaže, moć su bile te priče, gdje ima to. I to me beskrajno isto više radovalo nego da sam dobila nekakve velike pretenciozne uloge, da? A to iskustvo donijelo je mnogobrojna poznanstva i prijateljstva, pa se tako s nekim glumcima i danas druži. A od glumaca par. Dođe, ova je bila jučer nakon dugo mala, još jedna mlada dođe, da. Bila mi je Marija Sekeles, bila je Alma Prica, je bila žena je zauzeta, predaje na akademiji, nema ni ona vremena. Ova mala što igra Luca Anić, puno igra, tako da ne bi ni svojoj mami dolazila. Najteži period za Jadranku bio je taj kad je deložirana iz stana, što je na nju ostavilo velike posljedice, no tog preokreta u životu ne voli se prisjećati. To ne želim se toga sjećati. Desila nam se grozna stvar u visokim godinama zapravo, jer ja nisam u svijetu mladosti i to ne bi, sad isto vraćam stvar, sve bi napravila da se to ne dogodi. Jer čovjek s tim godinama ne smije ostati bez prostora. Kao mlad možeš biti student pa iznajmljivati pa okolo letati, ali dođu godine kad više ne možeš. To se meni desilo. Da sam stvarno nakon toga toliko kolabirala da kad sam prvi stan iznajmila, legla. Znači šta, taj osjećaj samo da legnem, da se pokrijem i da ne mičem. Tako da o tome ne volim. Trajalo je to, bila sam podsjetna u istoj općini, par adresa do bivšeg stana. Dakle, jedan poznati okoliš, ljude koje srećeš. I tad su mi već i prijatelji savjetovali da tražim dom. Ja sam u ovom domu gdje sam bila prijavljena, ali to vam nije dovoljan broj godina, to morate čekati srazno. I ja sam se nečkala, a zapravo u stanju kakvom jesam fizičkom bila je možda najbolja opcija. I na kraju sam od sveg tog trpljenja i hodanja završila u bolnici sa 39 kg. I onda me podigli ta doktorica kategorički je tamo zahtjevala da odem negdje gdje ću leći, gdje će biti mogućnost njege, koja mi je u početku i trebala. Mislim, i da dobiš infuziju, i da dobiš tablete i svašta. U domu ima njegovatelje s kojima se odlično slaže te uljepšavaju dan.
Teškom mukom potpisala je zahtjev za starački dom nakon što se razboljela. Manu doma i kućnog reda nije našla, a o ljudima i osoblju može reći sve najljepše. Kaže kako u domu ima puno odživljenih života. Divno, pojedinačno da nabrajam, ja kažem od praone gdje peru veš, do kuharice, do čistačice, do sestara, njegovateljica, ko sve tu radi, pa do portira korektno, naravno, do majstora koji ti dođe popraviti. Administracija priča za sebe, naravno, korektno obavljaju svoj posao, kartica u računovodstvu, ali stvarno da. On, gledajte, u početku, meni je šok to. Promijeniš milje i nailaziš na jednu masu starih ljudi, mislim, to je usporenog ritma, življenja, sve što će se svakom dogoditi, što ljudi što su mladi i tamo ne misle. Međutim, sad sam se privisla. Mislim, o komforu, kako sad živim, još nešto rješavam da bi imala svoju sobu jer je nema. Ali imam dnevni boravak, imam televiziju, imam internet, imam knjižnica u domu i izađem Manovom, isto dio gdje sam živjela jako blizu. Tako da ko da sam u nekom malom selu ostala, kako bi vam rekla. Da. A dom je na vrlo tranzitnom mjestu. Pa mi onda i kad ljudi dolaze, nije im daleko. Linda Maretić radi kao njegovateljica u domu za starije, gdje je smještena Jadranka. Jadranku je opisala kao vedru, pozitivnu osobu. Voli čitati te se interesira za sve događaje u modernom svijetu, te nam je otkrila da Jadranka ima svoj Facebook profil. Jadranka je stanovnik bila stacionara dok sam ja radila na stacionaru, sada radim u drugoj radnoj jedinici. Ona provodi dan koji svi ostali korisnici. Dovoljno je moja prisutnost, pa makar je bila 2 ulice dalje. To je tako. Pa voli puno čita dnevnu štampu, jako puno voli biti u toku o politici, pa pita šta bi ovo, šta bi on, baš zainteresirana je inače. Ja previše volim književnost, sad vam moram reći. Ja sam ušla na glumu, ali da nisam ni glumi, ja bih mislila ali da sam čitala od kako znam za sebe. I knjiga me nadomjesti, smiri i baš relativizira. I za mlade jako zainteresirana. Ima svoj Facebook, pa na Facebooku često možete pročitati njezine komentare. Klaudija Jelić, hrvatska blogerka koja pamti Jadranku iz mnogobrojnih uloga, kako u serijama, pa tako i u filmovima. Jadranka Matković je jedna od najpoznatijih glumica na hrvatskoj glumačkoj sceni. A ja je pamtim, a sigurno i vi svi, po ulozi gospođe Rebeke Palisander u zabavnom seriji Na Lipov 35. A sad ako ne znate još koja je bila u poznatijim ulogama, a to je, ja bar pamtim nju po ulozi Franke u Zauvijek susjedi, a glumila je i, koliko ja znam, prosjakinju Šegetu Hlapiću. Kaže kako je Jadranka jedna legendarna glumica koja se zaboraviti ne smije. Mislim da je zaista stvarno predivna glumica i da je ostavila neizbrisiv trag na glumačkoj sceni i da je svi pamtimo po njezinim ulogama, a najviše Na Lipom 35, u kojom je samim time sa svojim mudrim izrekama nas fascinirala, ali i sa svojom frizurom, pogotovo svim, ja pamtim po toj ulozi, po tome samim time, po toj frizuri, kako je imala leptiriće na glavi. I to baš bilo zanimljivo gledat nju u toj ulozi Na Lipo 35. A progovorila je i o tome kako je život doista nezahvalan, pa se nadovezala na Jadrankin težak period života. Znači, teško joj je što je u domu, a najviše joj je teško, ja mislim, što nije dobila najvažniju ulogu u životu, a to je da bude majka i supruga, i tako je završila, ajmo reći, sama, bez ikog, ali dobri ljudi su oko nje, dolaze joj tu i tamo njene dobre, ja mislim i najbolje kolegice poput Ksenije Pajić i drugih.
U svojoj karijeri dosta se povezala sa poznatom hrvatskom glumicom Nives Ivanković, koja, kako kaže, dođe kad god može, a danas se i dalje telefonskim putem čuju te viđaju kad god mogu. Ali evo, 2 puta je bila, doletila mi, boga mi, sestra je negdje na španskom, pa sebi uzme vremena, dođe, da, jer je ona jedna srčana, divna i moja draga, upoznala smo se na onoj emisiji jer me netko tražio. Ona je mlađa od mene, ona je sarajevski đak i divna glumica. Jadranka jako voli Mostar, ujedno je svoj rodni grad, pa o tome može reći zaista sve najbolje. Pitali smo je zapali li joj ponekad Mostar i što je to tamo toliko posebno. Zafali. Mislim, ja sam se rodila u Mostaru, jedan prelijep grad. U Sarajevu sam se školovala do dolaska tu. Ali isto, sad i vi mene pitate jeste li napravila, nisam se odlučivala nakon studija ko mi je branio, jer tu su ljudi to tako radili, odeš u Mostar u angažman. Malo mjesto ima i kazalište, i publiku, i daće ti stan. Tu sam, to je moja greška, ostajala, jer svaki takav koji je otišao ili u Varaždin ili u Split, pun je glumac u malom gradu. Tin Špiljak, konobar je lokalnog kafića u kojem Jadranka provodi svoje slobodno vrijeme. Stvorile su prijateljski odnos, te je na raspolaganju svakog dana, kao konobar i kao prijatelj. Ja sam inače Jadrankin konobar svako jutro i stvarno smo stvorili jednu posebnu vezu. Jadranka je jedna topla i tako životopisna osoba koja evo svaki dan je s nama tu u Cug baru. Tako da sve pohvale i moja najdraža uloga Jadranke je definitivno Jovanke Drakule u posljednjem Srbinu u Hrvatskoj. Meni je ta uloga najdraža. Jadranka provodi svoje dane u pravilu družići se ovdje sa prijateljima na terasi, davajući savjete mlađim naraštaju glumaca i naravno uživajući u ovom prekrasnom ambijentu ovoga kafića. Jadranka nam je otkrila kako je najljepše na sceni što se tiče glume. Gledaj, ja opet da dušu ne griješi. Kad puno radiš u kazalištu, a nisam toliko puno radila, čovjek se veže za scenu i scena je mjesto za glumca. Ja sam igrala pa prestala. Igra pravi, veliki glumci. To je škola nama se tako predavalo. Ako ne radiš, nisi glumac. Ti moraš na sebi raditi svaki dan. Dođi, lezi na scenu, ko što neki rade, počni vježbe i fizičke i tjelesne i diši. Tako se održava scenski glumac. Ovo je više jedno bilo svaštarenje i nije za, za kazališnu karijeru, ne. A na filmu je lakše, radiš ficvek taj dan, ne. Održati sebe kao glumca, to ćeš na sceni.